Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai PSM Makassar dan Arema FC, menjadi dua tim yang tidak pernah mendapat hukuman kartu merah di Liga 1, musim 2024-2025, hingga pekan ke-20. Sementara PSIS Semarang dan Persis Solo, menjadi tim yang paling banyak mendapat hukuman kartu merah. Berdasarkan data di laman LIB, total sebanyak 54 kartu merah dikeluarkan wasit, baik langsung maupun kartu kuning kedua berujung merah. Rinciannya, 16 kartu kuning kedua dalam sekali pertandingan, dan 38 kartu merah langsung. PSM dan Arema FC menjadi tim yang bermain bersih, tanpa kartu merah sejauh ini. Baik itu kartu merah langsung, maupun kartu kuning kedua. Sementara, tim terbanyak memperoleh kartu merah adalah PSIS Semarang, yang terdiri dari 6 kartu merah langsung. Kemudian disusul Persis Solo, dengan 4 kartu kuning kedua, dan 2 kartu merah langsung. Tim pemuncak klasemen seperti Persib Bandung, bahkan 2 kali diganjar kartu merah. Baik itu kartu merah langsung, maupun kartu kuning kedua. Untuk lebih jelasnya, berikut tim dengan perolehan kartu merah terbanyak di Liga 1, musim 2024-2025, hingga pekan ke-20. Klasemen kartu merah di Liga 1, 2024-2025. 1. PSIS Semarang. Kartu kuning kedua, 0. Kartu merah langsung, 6. 2. Persis Solo. Kartu kuning kedua, 4. Kartu merah langsung, 2. 3. Borneo FC Samarinda. Kartu kuning kedua, 1. Kartu merah langsung, 4. 4. Dewa United. Kartu kuning kedua, 2. Kartu merah langsung, 3. 5. Semen Padang. Kartu kuning kedua, 2. Kartu merah langsung, 3. 6. Persita Tangerang. Kartu kuning kedua, 1. Kartu merah langsung, 3. 7. Malut United. Kartu kuning kedua, 0. Kartu merah langsung, 3. 8. Barito Putra. Kartu kuning kedua, 0. Kartu merah langsung, 3. 9. Persik Kediri. Kartu kuning kedua, 1. Kartu merah langsung, 2. 10. Persebaya Surabaya. Kartu kuning kedua, 1. Kartu merah langsung, 2. 11. Persija Jakarta. Kartu kuning kedua, 2. Kartu merah langsung, 1. 12. PSBS Biak. Kartu kuning kedua, 0. Kartu merah langsung, 2. 13. Madura United. Kartu kuning kedua, 0. Kartu merah langsung, 2. 14. Persib Bandung. Kartu kuning kedua, 1. Kartu merah langsung, 1. 15. PSS Sleman. Kartu kuning kedua, 0. Kartu merah langsung, 1. 16. Bali United. Kartu kuning kedua, 1. Kartu merah langsung, 0. 17. PSM Makassar. Kartu kuning kedua, 0. Kartu merah langsung, 0. 18. Arema FC. Kartu kuning kedua, 0. Kartu merah langsung, 0. Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini. Bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian ya sobat, dan jangan lupa like, komen dan subscribe.